Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Kathiar Lingwiar the Pay Society Shillong haringkat kajingya trelang bat kekhasi Department Saint Anthony's College matakasngi kelapan kup buram ye ikong Silbi Pasa ibalayo ya kakusnam Patmashri Harja Arpusau batru layo ban pelat ya kakot jung Dr. Father Yohanes Warpakmah kaba ulai kerteng The Paradigms of Conflict in the Works of H.W. Stan. Habakran hakanigasngi ka kong Silbi Pasa kalapan pau ya kajing sngokmen baginong penyat kila ibit ya iban a ya kaburam hakanigasngi kala ongru bakanigasngi ka penkan mawe kipor kibalalet kiba ijulet che ikong Streamlet Dakhar banyo ya kajing syai kababaha habun kiliang. Nakaliang ka kong Streamlet Dakhar habakran hakanigasngi kala ong kalong kajing kemen bat jing sngo sarong nakabanta kiniki arngut. Kata i Dr. Father Yohanes Warpakmah bat ikong Silbi Pasa kibalawan ra ya kanam bat keburam ya kajat benriu. Kakong Streamlet kala airu ya kajing ya ro ya ikong Silbi ibadah kajing tre shitom jong i ilala ban wanra ya kanam bat keburam ya kajala habayadai bat u Father Yohanes Warpakmah kakong Streamlet kala ong kajing wat banyak jong i halor kajing tho jong u H.W. Stan kala wanra ya kajing mentoy shibun ya kisamla pulih. Pada Yohanes Warpakmah buat pada nasi buat parok nangingin si Yuni ya modal dengan itu. Kalau ni ru naga buat ni atau kita dia shitom. Tapi terus dan saya so bilang kadir Masuk dia itu bilang penyai kiba penyai dia kan di program bagi baik hidup dengan air itu burung hati asli hati ni kapur lawan kajikan mau ngapai siripor kiba lelet Kipo tiba ngajulet selkom Streamlet haba ngadon kino kicini ilaw iba loy banyarak yang incu kentai bagi ai jemut yang haba lo kikam iba Wajib ni mana pan jenang ni. Kumleng si pun ekong itu jenang sen jam ini. Hari tu kapur na ay kumleng ya akan bocor ya on dia review ya kadudasyan ya ICCA ka NEP Iba sumpek ikan bunga, bat iba pencapaian ikan bunga, bah kimbisha icinwar jemput jemput icinsa ikna, bat munjuru hari pagi iba icinro hagal yang tinggi, bat ini pencapaian kan. Makai orang yang banyak mengkoi sebagai kata. Dipunta hari tu apa? Ni dan kaciar lawan dia apa? Ikan men, bah tidak tersau. Lalu bah kiri berangkat. Bah tadi dia pernah dan tempat hotel di India di mana dia ada senang. Di Indonesia time in Plano, Shabadang dan Kapur,
nama kapor kamu juga yanu yanu dihulai sebelum ya piba rokai do nina kai nina kia kan tama kaliamu kini dikena school mungkin nangiya cakap ubli ayat piba roh kejadian dia batina pendek yang hijau ikan kung kajingisnya nana kalau kami nana ini masuk nonton aku deh ya ini baik fixing kubli yang tiba apa mengenai Indonesia krui ban leburam yang beriu kibak le ke kambaha kamsa kalau kita mendeng ban itu yang beriu kibak le yang kam kaba makihile kibak kam krau kaba makihile njute bisa konsel bi ngamte karnungan lapte shua ba ila yo ke gusna andre lale kambu buntelingi kam ba kerpan ba ngim mangi bebe ngimte ngimju yosna ngimju perkharut tarai mo andre don ki bunmul kapten jongi bala le shibun ke kamla ke kambaha ke kam ba kerpan kam tame na benda ke jadin driu baka katian kasih dan mana terlalu nga yang hangi bantuan buram ya fibarok biar ulang narasi syarikat college jungi kabadon kaniga kasih department jungi kabadon kabale stam ban hikai ban pendroy ya katian kasih dan mana terlalu narasi hawang ilum lang ne ngakabanai kuble kerpangi bah pada berdahan ber long liru badon lang dekat bengi ibale stam spon ban ihap ini ban smutu ban penpriang yakatian kasih baka dingkodor yakatian kasih Father Silvanus ngiling do ulalong nong tho bapanam ya ba mangi barong iburam kum riu kraw mo urat pasha ubale stam ban Q irat yakatian kasih baka jing thok jengu kalong kabatan sa hadikot kamaula tho mdon bedon hadu binta kibala shim kabu ban let's say peknya ya kito ki belong ki bakerpang haga jing tho jengu pada Yohanes pada Silvanus lengdo but don kam ban le shibun ni kam na binta kani na kon na very kini ki samla ko don hangni bandon kata jing tumu ban pule ban pet bnia ya kito ki belong ki pakerpang ka jing to jumu pada Silvanus ngiling do hangni ni don way long tau bapawna pada Yohanes warpakma kadika kot ka ba ar jumu ka ba uba pinmi mo minda sin ka kot ka shapang iba HW Stan don dibagi ke semstugi kane nakit mau habang lastang hikay la le tin kasi na maging judon ba hikay ni aga por habang ngidang samla te ngalapin don kam ya ka grammar jumba Stan kaktin kaba ya ba ngala hikay ya la de dakar ba kren md dakba tang dakar pule ya kitoki jingto jeng Father Silvanus ngiling do haga kot kubor jeng haga por kasur shipara namte blada fi yosno shipangene ka kaniga kot kubor minta mundar bapinmi ya ka kot kubor kala dun but ha la dunjan no hanama kamdor shupo te rei kalau kami ka kot kubor ka ba la pinmi man la thiyo daw pada sni ulang nong thok ulang nong penprian mau ulang nong wad ya kuboru baro kalau mau hi tena margada kalau katien kapala mi naga dulu jungu kapa mau ulas ngo ya kejadian pri jungi ngedi ban sngo tu ba kaya lane
ba maula pingmi haga kor kubor ten bal gadau IVP we nang ilarang kinas ko jumo haga por ni jufshim ya kor kubor jumo ban ni pule ya kata kor kubor bani kaya la dai ya katien kasi de na kita ki kor kubor mangayo katien ka ba ngalaban keren inda kunne so tenan ban don kum Father Yohanes kibala lipnia no men pet pnia ya beting tho jemu ba stand la pinmi kali ga kot ba ar shapang kajing tho jemu ba stand na snungu ya ki baro kibala shashkori na kali ga por wadalaตัวแต่ตายจริงๆตายใช่ไหมกับก้อนก็ลองกับท้อแต่กับ English อุบัติFIOE กับแต่ง the paradigms of conflict in the works of H.W. Stent kami ni paradigms kamu ayu paradigms kalau bersama sesuatu kamu kanong muna dengan rusak dengan kom kamu kiweiru kilong kita bilong ki jinguk jangan agak penting paradigms conflict kilong kita kijing per jinguk kijing kun kibala bandon kijing per jinguk kibala long external long shabar negilapan long kibadon hapo kajinguk jibor kap hapo kakli jong kita bilong ki bayade pada perteng jong kan the paradigms of conflict paradigms of conflict para cukup betul kasih binuksa jauh ki jingan per jingot jauh ki jingale kalau ke ban batai saya kata ban dei kata hikada bang tho ia kam ni kon haka English hadis syak dei kam thesis jonga ka PhD thesis te hadis dei ban ka jingpuleng ka research Banglaong dalam pulih haka English Department juga North Eastern University komuniti long par kelas juga di ngala subang bahaya di literature tu pun ngering ngala lecture pun tura ibadai cinta juga training juni tengah hikai ha Don Bosco College parundon hikai kasih tengah hikai kasih Kegepor yang ikut Johnny Profesor H.W. Stent tentang keburang belajar dan hadir ketua masuk bang dia ikut Johnny itu kata pengalih sendiri long thok bakrau dan kikentin kibamai ibu ha kanu ikut Johnny kan novel ki drama ki poetry kilong kikentin kibala theo kibala piang laban ong haka economy of language wan ila bu yang kita di kentin kibaya di spiang klem duna pan lengkap berkata kedon kacing perhat perdana kata filosofi pan ke psychology dengan ini kon kade syapang kita ki bahasa syekh malam ha ki actually ki novel but kawai ke drama jadi Profesor H.W. Stent ngawang pangalan to haga English yang nega hot nega thesis mga shifting ban kelahasi yang ini kikentin berusaha urusan psyche neurotic psychosis phobia psychosomatic ini kentin kini berangkam psychology te kiba tamban kelahasi kabung kebabian tema yang keren pada kong Profesor S.H. te layan sakaman hata kerupam ban yan kebetulan ke English te kita bilang di ngomong berbatai sepang dan negakon kidon ki articles di bawah tho kabang kebarang balangku katma jabing kung katma perkan kajik jinya king dan jinya kun te hari ini kikon orang lain teli di nong kewe drama ngalalak yang kata battle kata katma jabing katma perkan
kajing king kajing kun kabashke pan am prashang ban bu ha kani akon ha do thesis ya kani te ha kajing ban kajing puli chuna ha bang le research ha to por nalalong principal ha kani college arajar lai te sedang le juga research te abad dia mengarut register ikong pelokong sang taikong SR ilalong HOD Head Department of Khasi Ha University te ilailan yang hadu kata-kata nalali kendu yai ha office jongi hai yin jongi dan nanti por di Iwan Sanison College tengah sini ikong ilong ta ino hikai iba hadu kata-kata nut kebensin kaban yarap ya students ikong ndai tang ilong inong tho inong ruai inong kren rei ilong itai badam takaman sim natu dono dan yarap but yanga na share ka yarap jin bain dong nai singa nang bende yang research juna te aku akan pai bang menami bang kalau orang lagi katu ane dijaga te yang ne orang biang kulish kong pila long itai malong one-to-one student one teacher student relationship partner kalau apa berjeli untuk terkata ngamla habis pulih apply bahwa concentrate habis pulih ngalabu philosophy, psychology, theology, orang boleh itu ki subjek baru, dan itu tentang psychology. But nama kalau literature, kamu itu psychology, tengok tentang kamu bertanya, nak bertanya, what is a conflict? What is neurosis? Nak bertanya, nama ketika literature, itu ia yang rengka-rengka, berkah literature bersentuh dengan boleh kopi students of literature kopi nopikai insentuh dengan tangan kita oleh orang pai kita akan dengan course psychology kita ni penting kalau matai kalau kau boleh sibuk Pemda bagi dalam long yang ada dalam program hai bor ibalingkot ke planning jongi yang ada program kan lebih ke ila perkhat lah hamslen rei kalong tang hapo ki ar na yowi ti ka ba ngpa ban pau han ni kalong mang kadi kejing kemen pat kejing soburam ya paro armut ningkong ya i kong sibi besa i bala yo ya pusnam pat masri na ka president jongkari India but haga ju ka porru i bala ra ya ka buram jong jai penriu kindiat ansupa ban kedo sama i kong sibi besa nilai usung benda kendiat na ikong na isong nojuri ikong lagi kapuri ngri ngaladon kejengya dei bat ikong silbi besar la hamslen nilai tre lang la bones nem but kawai kaba idon ha kejeng jo i kalong kejeng snowred but kejeng snowred kejong i kejeng i in yo bon ki burong bat kinam but naman pa kejeng snowred kejong i ban penrit di ida ayo yo be track na nagam tai ni ki burong ki berpikir na supun kan mau yang ilang baro ila yo ru ya ka Tirot Singh Award ka bade ka haga ka fusna ka bani she yo ha ka meghalaya di but ni yo ka jo sing yo ai ka shana yo haga sam arja khat lai me i yo khat sa tang ba la sa na yo fusna ka jo ko Smoke mau, but smoke it bahaya. Ikon silbi nama ba ide kebriu bertresi tom, but iba ploy banyak rak kata tu orang yanu ki bedon kam pidon hok orang banyak ya kata kusnam. Haga bede but if father you honest, kam tak haga bagi ni keren kan dia pekan itu kuat. Ho ila ayah nak kata keburam dan jing snow rip ke jom but ni dia snow bang pada dia di kentian snow rip ke jom Henry ki baru Gilong na kejumlah jumpihi. Na keren hanya pungkanong hikai baru sekolah.
kong uskola na try ngam nung hamyo ki skola ki ba da shim ba ai tilot yala ka kam haga jimbon kam haga tu por ko principal jo college nri la ai por ru nam ta ka wat ne nam ta research ka joki kalong ka buram yana ko bigai joki namar ba ke jin trish tom ka joki kalong ba ida pen I ba ndai tang ban yo degree namar ba ilong principal ndai ga de jin ya ka literature ka jong ngi ki hasi bali imshim la le ya ga PhD joki na English department namar ba bahasa ke na English department ndai iwan ban le haga khasi but ni the small burong hado kata pada mana kani ka research ka jompi na kani ka wat ni ka jompi ka ajin to shibon ya ni pede di ba pule ya ka khasi literature ki ba pule ya kini ki jin pule ki bede ki critical readings haga khasi ki jungi namar ba kala ano don ong ba ka dei ka baning kong na pede ki research lanik na pede jompi wat ni ki ba layo yang ke degree ho kiwe ki layo habien jong I father ki balle yang ke ni benta jongga psychoanalysis hanga bala penshong nia yang ke senya ke jong I penshong ngrim hanga psychoanalysis but niu I ba unong wat dia namar ba ila kuliah dia phai ya ki jintho jong I Professor H. Houston kan dia shongan kan beteng yang ke ka ba I Father yo honest trade unong sing jongka khasi department but the khasi department ke yang kumni ko makan long hadu kini skiru de na jing trace tong the jong I rin ka pat ki way de ki ramba ki professor haga to ko but nga long student ka baning kong haga department khasi but nga yo ye ki bon kismo jongka jing start na uni Professor H. Houston kajin ai tilot ke jong I haka kami kai kajin ai tilot ke jong I ban interior ke department kajin ai tilot ke jong I le kham tam bangon ra ke jing tho ki be dei ba ke literary criticism ila beton ki tam de ki jing duna unong tho dari buku critic mereka nur ba empat don apply ya ka ne ka bentang ya ka ne ka area kabangi ang literary criticism kumbele I Professor H. Houston ini ban ai ko buang mentang na nang meet ki nongwat dunia ki bubon ki bala kham shampang nrei nimdei ba ban klet ba usmai ko ba ida bet haga khasi department lehu ulong ba ulong la manoro ba ong ko ulong uba tang kunto ni nrei na ngalur ba ba ude usmai wasna ka ta ulang play lot ability yang kita buat ke students, kita buat ke scholars, tapi kami ban offer ni le yo jingtep na I Professor H. Houston. Di kajintre jom I Father Johannes kami day ban ki light ki got jadi Professor H. Houston kasama nong kendong ka na kuat nong jubut bat kamahani kiri ki light ki got ki ba I Father Johannes ila the bishop niya but ila iru ye kata ila batay manage pangkani paradigms of conflicts ka iu ti hamne niu I yang jing puli haga ba iwa yang jinglong jong ki tingsok ki puron ki badon ha ki to ki light li